Shanga ebirungi nk'ebyo sekwaki nkore media birankore. What a miracle working God! What a God of second chance! Hallelujah! Hallelujah.
mwatari kuza kutandika mwaza kwakira Bishop witwa mukundwa Right Reverend Bishop Nathan Ayimusibwe, Bishop wa South Sankore. Tubanze tumwakize ngaro zamani nabwecho abo bushoborozo bwapirwe kasini ya MC nimbashaba tuonyere tusabe turukwemerwa Bishop witu omukunda. Bishop ikiza mukuraza mzindarogu uhasere omukorogu ngaruhanga okuya kutumira. Thank you. Mukama no amani mterera hango mungaro zamani twera kursya munyaru witu wishemwe Keti Mukiza ahabwa ejronchi eiba kweta mega ronch ogundi Mukama akumugisha, Mukama akutungure, Mukama ahanguse myatano yawe, umugisha gwe gumariwe kandi ntukushaka Mukama umukorese emirimo yona iyo kwenda ngo akore nanite twena abatise mugisha kandi tukiyaka mwisha gundi Mukama nitwe utwijuke. Jota amina. Amina. Mukama nitwe utwijuke. Amina. Ebichonche byitu bwaterize giyemuke kandi Mukama bukimbise. Amina. Kandi abatakumenya ni kushaka Mukama nabo babizore kandi abikorese. Amina. God, we thank you for your love. Thank you for the joy that we have today. Thank you for your daughter Keti Mukiza. And upon this great launch of this great song that she has sung to us, we mwimse mukono yanya tumuyise mugisha omugisha gwa ruhanga obushobozi bwona tatito n'umwana n'umwerukwera ubahariwe ukanye ahariwe guhangwe ahariwe nkabibere ko kutugambira omukitabo cy'efumu eshura iyi 18 umushoro ngo 16 ngwechocho cy'omuntu cyumuhise mwanya kandi cyumushemisho gabikitinsa Mukama yabare chocho cya Keti Mukiza nebichocho egwaterize nitwe nishabura umuntu umuhereze mugisha ebyo cyabukorese bise kitinsa cyawe umugisha nabandi kanariwe kandi umugisha gwo kutakorukaho ukuhanguse imyatano yawe okorera hanga kandi tatwena bakwegitaho okisa mugisha no kwasa Mukama umucogwe ogutereze hati nebiro byona. Amina. Hati nebiro byona. Amina. Otini tuma agambe hati nebiro byona. Amina. Amina. Mukama abahereze umugisha. Ubari munonga Bishop Retaraho ekirabo cyo kwigura umukorogo omwizina ryoha ya Yesu kandi mwa bakine mumuhereze Mukama agumeniwe. abaryo misho bona bakine okutambara na Bishop kintu cyo muzana. Mukama abahereze umugisha. Amina. Otariteremo oyitema oburhanga hiro umugisha koko mutero yitema rhanga mwongera rero wa mutero yitema ozimba kandi koko nena mino bigacweka mwene cyokora no mwigita ushemerwa nawe osima rhanga bwawe niwe cyawe rhanga kimusya. Mukama abahereze umugisha. Amina. Thank you. Bishop tumutera mu ngaro zamani munonga. Anti
yagambira benshi bati ekitakubaasika abantu ali ruhanga nikibaasika wanandiko nikibaasika munyegeterereza ekyo nange baramugende byantahali akumakira ebirengwa hali kyoma kyona nikibaasika Aho ni hariho bukumbi
Ekyenshongoro kyawe eki nakironkinga na miliyoni 10. Mwebale munonga. Ngaho mushiza tumwegere ngaroza. Iwe. Puro. Mama. Ngaho tumwegere ngaroza man. Miliyoni azabine freshi. Mirehi. Abine mureke kumpenda hati kama neja nankogu ya opedorika. Bantu mungu musime mutere ngaro. 10 cash. Mama. Ekishani cyo kamana nchirikemo. Otherwise after ekishani cyo nyenda. Enda kore chinde chini nyonka MC. Nani shabakete mukiza. Gariko mwongere iyo wa kamera arikayo. Gariko mwongere hage ndizo. Ekibalo nwe yaja munjikambi. Mam, engaro. Puro. Sebo kugenda twasigara tutamanyire mweno ryo wankayi. Abo kuba bantu bingi maza kweta hacha nabo nyesya abo mukagogora abo ine nabo nyesya wacha nabo bayizi 3 5 so ye yanzure o 10 na yanzure mirundi 2 eri wowe busaza niwo kumanya abinji baramanya munonga ahabwa politics ni nduga rwoho omurukon isti Ruhama Ntunga mu district owita mukabanye simbire kubansa kugira mbasa ko member parliament abwa Ruhama East Nkishazi konka byagenda ko byagenzire biburi ne tugambira ngo buri kintu kinaki ubwire bwaco konka hariyoru tujire kusupportinga Kate mwebare munonga mutwete tubahagire abo kubegine ngire mutere Mwananzo ajiza
niyo yonka yo kushangaho ebirungi nk'ebyo. Sekwaki nkore media birankore.